chỉ bay về cũng thiền thôi hay video kasiam vedon nia ka video siam tur hi kaziang khuanin equivalent rank of Indian military officers emo Indian Armed Forces officer tini omjebra chuan India ma sipai kan ni te pathum Indian Army Indian Navy le Indian Air Force te unrank in Khaikhinna amo unrank in Kluklandan karon jek dona tun video bi ka hi chuanin officer big chia karon jek dona chumi wa chuan officer kati nuwa junior commissioned officer le other rank kanti kangte kha karon Khaikhin le dona ni Indian Army hianin rank structure hi pathum angin kan nei theitani rank number group a kan ti me donam niang chumi chuan OR kan tia chu omje chu other rank ti nani chuan chumi chunga chuan JCO kan ti leta anti leta army bi ka chuanin chumi chuan junior commissioned officer anti dekha anlo om leta ni chuan chumi chung le chuanin officer kan ti dekhan om leta chumi chuan hemi tuna karon zia chwa tur karon Khaikhin chho tur ho hi anam don ta ni chuan ama sebera chuanin Army, Navy, Air Force tin kan ziak nga Army hi kan ziak ma saberange Indian Army anil no ta se chuan chumi zot le chuanin Indian Navy chuan chumi zot le Indian Air Force Indian Army Luber chu General ani thina chumi dot le chuanin Lieutenant General kan ti kha om le chumi hnuaya chuan Major General kan ti te khan om lenga chumi hnuai le chuan Brigadier kan ti te khan om lenga chumi hnuai le chuanin Colonel kan ti khan lom don tani Colonel tin chumi hnuai le chuanin Lieutenant Colonel chumi hnuai le chuanin Major kan ti khan lom lenga chuan chumi ai hnuai le chuan Captain anom le chumi hnuai chuanin Lieutenant Indian Army bi ka chuan Lieutenant hi officer rank jinga a rank intanna a rank nuam niam ber kan ti thayang chuan Lieutenant atanga General thleng hian kan chiar chau chuan khat ni thum linga ruk sari riat kwa rank kwa lai om ti nai chuan tuna general rank pui hi Indian Navy kan en lenga chumi zota Indian Air Force a kan kai phei lenga Indian Navy bi ka hi chuan Admiral kan tia chu achung ber ni abak engemo hemi video top don lampang a hianin hemi bi ka rank pathum pali vel om i common lutuk lo kan ti me dom ni le tun hnai mai an siam thar ten oma chung te pachu kan sei fia leng thoite in ama sa en hemi rank tlang lon ama tanga alo om thin tong chi kan ti me don ni tiang ho le om nge ang chi compulsory rank ang chi kha tiang karon jek thlapot ti nai chuan Indian Army kan ziak zawa tuna Indian Navy kan ziak le don ti nani Indian Navy hen Admiral Admiral hi chung ber omanga chuan chumi data Lieutenant General tlukpui chu equivalent chu Vice Admiral anileni chumi nuai che chuan Major General Indian Army Major General tlukpui kha kan ti chuan Rear Admiral anile chumi nuai le chuan Brigadier tlukpui khamo Indian Army Brigadier tlukpui kha kan ti chuan Commodore
Commodore ani a tin chumi hnuai lia chuanin Colonel tlukpui kan enanga Colonel tlukpui chu Indian Navy a captain ni heta Indian Army pokhan captain om thowa Indian Navy po captain an om thowa ti kha kan riang amai ro chu Indian Navy captain le captain tho sia khan inang reng sia ming inang reng sia khan Indian Navy captain hi chu Indian Army captain ai khan a han sang dai ti na nia Indian Army a kan nge an colonel rank le Indian Navy an captain rank hi an in rank a hian an in tluk ti na ni chu chuan lieutenant colonel tlukpui hi kan ziak lenga lieutenant colonel tlukpui chu Indian Navy long sipaya chuan commander ani commander chuan Indian Army major tlukpui chu Indian Navy chuan lieutenant commander chuan Indian Army captain tlukpui chu Indian Navy chuan lieutenant an lo tile di don ni lieutenant hemi apo hen kan hmunga lieutenant hi Indian Army apon om thowa Indian Army chuan lieutenant hi I rank intranna rank niamber officer biga chuan kan ti khania amai ro chu Indian Navy chuan rank hnuai ber .2 ti na ni chu Indian Army captain le Indian Navy an lieutenant hi an rank san zo ngaina chuan Indian Navy rank officers rank intranna chu sub lieutenant an lo ni le ta ni chu tikhan Indian Army lieutenant le Indian Navy sub lieutenant hi an rank san zo ngaina an bul officers rank biga chuan rank intranna ve ven ni ti kan hrethiam thei ome chuan tuna chuan Indian Air Force kan lo kai velenga Indian Air Force chuan hi kaziakin chiaranga kasei reilu tuk chuan video te polo rei pal theya Indian Air Force chuan achung ber kha Air Chief Marshal kan ti khania chumi dot le chuan hi tiang kan kok phei lenge Air Chief Marshal noya chuan Air Marshal kan ti khalom le chumi hnuai le chuan in Air Vice Marshal antin om le chuan Brigadier Army Brigadier Navy Commodore le Air Force Air Commodore anti hin yang le chuan chumi hnuai le chuan tian fei heng kok phei zelanga a enter am lo nan video lamate Air Commodore hnuai chuan group captain kha om je chu group captain Air Force group captain le Navy captain le Army colonel te hi an rank san zo ngai nang ti na ni chu chuan anoi kal le ngalang group captain hnuai chuan wing commander anoma chumi hnuai le chuan squadron leader anti khanom le squadron leader hey inen zelanga Army major le Navy lieutenant commander le Indian Air Force squadron leader te hi an rank ai nang ti kha in lo mu thiang chu afia viawa strong tel and comment tel vela ram zela ni chuan squadron leader hnuai hian flight lieutenant antin lom le tani flight lieutenant chuan Indian Air Force rank zinga ahniam ber kan ti down mi a rank officers rank intran na chu kan lo thleng le ta flying officer kan top kan thlenga tuna heng zong Indian Army Indian Navy and Indian Air Force zong te how to ber Supreme Commander kan ti me down mi Supreme Commander chu
ento nor tol chho lek nga commander in chief kan ti nga commander in chief chu tunge kan ti chuan commander in chief of the Indian Armed Forces kan ti chuan the president of India ram president hi heng army navy air force te supreme commander kan ti don nge commander in chief anni kan ti theyang tin heng general admiral le air chief marshal ti ba ka hianin chief of defense staff kan ti kha anom le ni chu heta hian kan ziak langa chief of defense staff hi tunge kan ti chuan tun sangni le som pali nuwa khanin BJP tekha anlal ranga BJP sarkar kan ti mai don am ni ang kha mi te hei pon Narendra Modi ate huna an hun hemian sarkar na layan siam khania chu chief of defense staff CDS alam to in CDS masaber chu general Bipin Rawat kha ani ti kan rianga Bipin Rawat general Bipin Rawat kha general anirenga hemi army general khanirenga chumi nu chuan a retire don te khanin chief of defense staff post hi atharin sarkar in siama chumi chuan general Bipin Rawat hi thlangkai chawin chief of defense staff Indian Armed Forces chief of defense staff masaber chu general Bipin Rawat khania chu anuwa phei chuanin helicopter chu swala khan athi tange ngeya chuan chumi nuwa tuna in hi November niruk sanghi somni le palinia tuna hian chief of defense staff kan nei mek hi CDS chief of defense staff kan nei pahni na ani chuan hengba ka hianin Indian Army hian thil thlengzen zen ngailo angalo nita ka sei telanga rank general ai chung hi pakhat alomani chu enge kan ti chuan field marshal kan ti hiloni tani chu field marshal ani chuan Indian Navy big po entirnan admiral ai chung hilo kai tur lom leta se CDS khani chuang box hi lo ta se chu admiral of the fleet kan ti khan om le don an nilowin pakhat chiam the arwalin admiral of the fleet hi chuan chumi hnu le chuan entinan air chief marshal aya kaisan le na hi lo kaisan tir le ta se sarkarin government chumi chuan marshal of the Indian Air Force tin rank pakhat kha ahan kai le don tin ani chu entinan CDS kan ti mo chief of defense staff kan ti khan ni box si lo ta se chumi chuan marshal of the Indian Air Force hei hi chu thil om zen lo ni Indian Army chuan pahnih chial an la om ta admiral of the fleet chu an la om ngai lova marshal of the Indian Air Force kan ti hi pakhat chia ala omani tikhan afia tura kangaya chuan CDS kan ti kha kan hrele boka chief of defense staff kan ti kha tun nai te ti meila sarkarina post thar siamani heng chief of defense staff te hi army general navy admiral le Indian Air Force air chief marshal te ayan arengki asang ti kan rethi amanga chuan commander in chief kan ti hi Indian president heng Indian Army Indian Navy le Indian Air Force te how to commander in chief how to luber hi president
of India Indian president ani ti hi kan thiam don nia amai ro chu ti ni rol chuan heng defense lampang reng chuan a hming te mei ang chawa ani president te hi chu mo kan ti sual lawang a thu nei na tak la a ro rel na le thu poimo decision poimo tak la tu chu sarkar hemi kan thlan sarkar te mo entian punarendar modi sarkar tiang te kha anni ti kha kan hre thau don nia kalome Out there, yes, clear. Loud and clear.